kitabu 2 babu 4 dambugal naya bangal fi adabil mashi no yewta en fi nediji yahugol ila solati faade ka julugol. Ayyuhal muslim, ko ayo julɗo, innaka no an bihajatin masatin hiɗa e haaju memuɗo ma alegoyi hiɗa e programme kunsirnuɗo ma ila ma'rifatil adabi fi andugol ɗiɗo nediji almashru'a sar'inaɗi allati ɗin tusbigu salata aditiɗi julde nde istidadan laha fika hebilanagol julde nde. li anna solata sabu no nde julde ibadatun ko nde dewal azimatun mawnugal yanbaghi hino hani an yasbiqaha nde aditotonde istidadan hebilanɗe wa tahayyu'un e hebilanɗe munasibun hawrondirɗe. liyadkhula almuslimu fiyo julɗo naatu fi hadihi l ibadati e ngal ɗo dewal ala ahsanil hayyi'ati e dow ko ɓuri labede e mbadiji e heɓilanɗe. fa ida mashita siɗa sippude yaha ila almasjidi li tuaddi fiha tutta solata maa jama'ati almuslimina wondude e jama julɓe falyakun yo laato dalika ɗum bi sakinatin wa waqarin deƴere e makko bayagal. wa sakina konno wiyete deƴere hiya ɗum attama anina ko deejugol watta anni e waɗugol do'i fil mashi e nder yaadu ndu. wal waqar ko wiyete makko bayaga arrazana ko jippintingol hoore mum. wal hulmu e muññagol. wa gaddul basar e hippugol gite muɗum ndar nano yawde no tiggiti no kolkaltude no laƴƴa gite. wa khafdu sawti e joltingol hitongol nano yawde no sonkude hino nanede hito mum. wa qillatul iltifati e fanɗingol yeƴƴitagol. innaka on tigita yeƴƴito few kono fanɗina ɗum ɗo ko iwgol ka suudu ma iwgol ka butiki ma iwgol ka ngesa no yaade ka julirde ma iwgol ka biro. wagad warada gomɗi joli fi sahihain ko ƴetta ka bukhari ka muslim ani nabi wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam qala be maki idha uqimati salati julde nden darnama wa fi lafdin nari kongol idha sami'tumul iqama sonnani no dinando hare famshu yahe kisan accite kala ko jokkuɗo e nder ko yawton kon wa alaykumus sakina hino fawi on non deƴere waɗugol doylego yara makko bayagal e teddungal. wata on hawju fi wata on perdu darnde no fama adraktum kala ka hewtiti ɗon imam mo fa sallu tokke ɗon juulon. wama fatakum kala ko fatore on taw ɗon o feƴƴini fatimmo si salminama imɓe yoɓi ton ɗum wona probléme. wa ruwi al imam muslim fillike qala o maki inna hadakum nelaɗo maki goɗɗo e mum ida kana solatke yamudu o fanditanike o awlitanike ila solati yawgol ka juulugol fo waray kanko ila ka o eɓɓi ɗon o deside mo yaade juulugol ha o hewte ka juulugol juule gayna salmine haray ɗum ɗo fof fi solati ni mo nder julde nde. ɗum no holli on tigui waɗu doy. wala yakun yo laato khuruja ka yaltugol maɗa ngol ayyuhal muslim kayo julɗo ila al masjid yawgol ka juulude mo bakkiral law e li tudrika fiya hewtito takbiratul ihram allah akbar harminirɗo o wa tahduru salata taweɗa julde nden fof ma al jama'ati wondude jama min awwaliha ila ka arande mayre. wa qaribu ɓannidira siɗa yawde bayna khataka hakkunde palanɗe maɗen mbimana hara palaki jane ma ɗum no holli on tigui yara doy. ɗum ɗo fof wawi wonde si on tigui ɓuri ke law fi mashika e nder yaduma ndo ila solat fade julgol ngol li takfura fi yoɗuɗo hasanati ka moƴƴima ɗin. fa fi sahihain no ari ka bukhari ka muslim ani nabi ko ƴetta annabaji allah sallallahu alayhi wa sallam annahu nowni ko woni qala ɓe maki ida tawadda ahadukum si goɗɗo e mon salligike fa hasana alwudu a o moƴƴini salligiyo thumma kharaja refte o yalti ila almasjid lam yahutta o palotako khutwatan palande illa rufi'atu lahu biha si wona o ɓantante sabu nden palande ɗon daraja tan darja. wa huttat anhu hoɓɓite itte e makko biha sabu nden palande ɗon hatuya tan paljol bakkatu ko o faggiti. ɗum holli on tigui wota palo janɗina ka o duwano palade ɗiɗi palande be yo fanɗinde hande wonta palande ɗiɗi fiyo palande ɗin ɗuɗu ɓa palande be ko ɓeydandemo ka Allah ko ɗuytandemo ka bakkatu. fa ida wasalta babal masjida sa hewti ka dambugal juulirde nden fa qaddim adina rijlakal yumna koyngal ma ñamal ngal inda dukhulika natugol wa qul wiya bismillah a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim allahumma salli ala muhammadin allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. mari riwayaji go harana ɗum ɗo
haray siko ɗin ɗon hunjiɗa siko ɗiɗo hunjiɗa do ko ya ador do natugol koyngal ñamal ngal janga o do du'a. Wa idha aratta al khuruja safalama yaltude gaddim rijlakal yusra ɗon adora koyngal nanangal contraire ka natugol ko koyngal ñamal ngal addete natede wa ɓuli du'a wowla o du'a alladi o ɓultahu mo woluno ɗanane inda dukhuli ka natugol wata ɓula wi'a badala lonto waftah li abwaba rahmatika ɓa jangi du'a ha sakkitorum ɗum ko wino ɗa kon nane waftah li abwaba rahmatika Allah udditanan dambuɗe yurmede mande ɗon sansangol konngol ɗon waftaha li abwaba fadlika inna ɗon Allah udditan dambuɗe ɓure maɗe nane waftah li abwaba rahmatika joni ko iftah li abwaba fadlika dambuɗe ɓure maɗe saabu a yaltika julirde joni ko ɓure aduna wonɗa ɗaɓɓude. Wa dhalika ɗum li anna al masjida saabu julirde nden ko waɗi si natugol ngol a torike dambuɗe yurmede nden saabu ka julirde mahallu rahma ko nokku kawntigi heɓata yurmede Allah nde wa kharijul masjidi ka ɓawo julirde mahallu rizqi ko place ɗaɓɓi ɗum arsike wifugol e tafugol e yeygol e natugol e biro waɗugol affaire ji dagiɗi. Wa fadlun min Allah ɗum ko ɓural immorde ka Allah fa idha dakhalta al masjida sa naati ka julirde kadi so tawi leere on no heddi wano miniti ɗiɗi ma tati tawi a jooɗoto fala tajlis wata jooɗo hatta tusalli ha juula rakatayni darɗe ɗiɗi tahiyatul masjidi ko ɗe wiyete hirorɗe juulirde nden li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sabu mako no laaɗo sallah sallam koɓe maaki ida dakhala ahadakumul masjida si goɗɗo e moɗon naati ka juulirde fala jlis wata o jooɗodey hatta yusalli rakatayn ha o juula darɗe ɗiɗi muttafaqun alayh ko imam Bukhari e Muslim ko filli hadise o. ثم تجلس رفت جوɗa toon noon sa ruƴƴi ɗe ɗo ɗiɗi tantaziru salata habbitoɗa julde farilla nde yahuɗa fi mum ndey waltakun yo laato haala julusika e nder alhaali ka jooɗiɗa ɗon fil masjidi ka julirde lintizara sola fi habbitagol julde nde mustakhilan yo taw hara ko a soholindo ɓe dicrillah jantugo inde Allah wa tilawatil qur'an e jangugol qur'an hara wona jooɗagol ka nder julirde toon e wolgol fi politique e wolgol fi ballon e wolugol fi démarcher yagal parcelle ɓeeɗa ko honno waɗi ma ɗum ɗa ko honno waɗi yo taw e nder on minute aji ko jooɗiɗa habbiɗa julde nde yo taw hiɗa occupé e jantago inde Allah ma janngol qur'an wata jannabil abata woɗɗitoɗa e kala ko wiyete kon fiji ndaaru ka tashbikil asabi hono kottingol kolli wa gayri e ko hina ɗum hono fijirgol waare e ko nandi sa tawi ɗum enen noyi ɗen wadde ko ɓuri ɗum ɗo enen sen jooɗi ken habbitike ɗo e wagu ton hewtare koye ɗen naate sana ko yagal kene yette baɓɓen no waɗi ɗum ɗo yette ba jalloɓen no waɗi ɗum ɗo ɗum ɗon hino hecci kottingol kolli ko kottingol kolli e fijirgol waare ko ɗum ɗo innano ɗen yo en accu jon noon naaten e haalaji nambaraji e golleli nambaraji ɓurɗum ɗum ɗo faqad warada gonɗi joli annaha yo haɗore nden an hoko ƴetta e ɗum fi haqqi mantazari sola e fi oɗo e habbitagol julde nden qala sallallah sallam nelaɗo maki ida kana ahadakum so goɗɗo e mo woni fil masjidi ka julirde fala yushabbikanna wata o ɓisindir kolli makko ɗin ɓilindiraɗi fi kottingol legol fa inna tashbika ande no ɓisindirgol kolli ɗin na cheytan ko jeyaɗo e golle cheytan noon ko jeyaɗo e golle iblisa noon e hiɓe inni hadisi on ko lowɗo kono hadisi on ko labaɗo gollitiregol amma man kana fil masjid amma on tawɗo hemo ka nder julirde le gayri intizari sala hara wona habbitagol julde ko jooɗiɗo toon fi bayana masalan ma o julli o gayni himo jotti tum fawtagol masalan haray oɗo fala yumnaw o haɗaka min tashbikil asabi e ɓisindirgol kolli ɗin kottinaɗi haray ɗum ɗon o haɗaka fokati sabata gomɗi tabiti anna nabiya sallah sallama sabaka asabiyahu heɓe ɓisindirayno kolli maɓɓe nin fil masjidi ka julire badama sallama ɓawo ɓe salmini mina solati immorde julde nde en faami ka ɓittende alaka dina ko imam Bukhari woni ko filli hadise o wa fi haali intizarika sola ko ayo musidɗo an julɗon ɗo jentade tafsir Abdoullahi Kala e nder alhaali mo habbitiɗa julde nde on fil masjidi ka nder julirde la tahud fi ahadithi dunia wota an jumpu e nder haalaji aduna ta hajuma woni ɗum li anna sabu ko woni warada joli fil hadise e hadise anna dalika wonde ɗum natuko ka julire jooɗo e wolgol haalaji aduna yaakulul hasanat ɗum ñamaygo e golle moƴƴe ɗe kama takulul narul hatab wono carmalle sunnirta wono yiite sunnirta carmalle yorɗe e andi ɗum no hulɓini
وقد ورد قمدي جولي في الحديث حديث الآخر قد أن العبد وندن جيادو في صلاتهم وإندر جلد ما دام ينتظر الصلاة أنتم موجودي حبتي جلد دين والملائكة ملائكة من غير تستغفر الله هبترا نوم الله يافي فلا تفرط وتأويل سند أيها المسلم كي يجل في هذه التوابع في دو براجي سبجود أقول مدي جتا حبتو جلد دين ملائكة ونهينو إنسنا نوما وتضيئه وتعاون كدي يبغول دي دو براجي بالعبث سبو في جندار والاشتغال السخلينغول بالقيل وقال حالا wo jinder ton ko dum be wi ko dum be wadi wata sokolin dun don ha yebadi baraji do wa idha uqimati salatu julde den darnama farilande yawda fi munne faqum ilayha imanonde kisan inda qawli al muaddin sanga ka noddino wiyata ɗon kadu qamati sola ko ɓuri labede si ɗen ka julirde si fuɗɗama si wi'ama sappa nayo en immo si salli jom fuɗɗi darnude nayo en immo ha o hewta ka kadu qamati sola so wi ɗon ko ɗon hanuɗen noon immade ko ɗum woni ka sunna ko ɗum tabiti ko ni ardi kadi ka sahih al-bukhari li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yafalu dhalika ɓe laatiki ko ni ɓe gollirayno wa idha qumta sa'imme kadi inda bada'il iqama tumande noddinandu dun darna haray dun kadi fala ba asabi dalka illa la bi mana haray hollalda mari bakkatu kona wadal ko buri labede kon hada dum do idha kana al ma'mum silatike bawo ben yaral imam hibe suti imam fa in kana silatike la yarahu kam ko bawo jon o sutaki imam o halali ama kasanga darnugol fal afdal ko ɓuri moƴƴude kon allah yagoma ko taw immo fi julde nde hatta yaraw ha o yiya imam o ko ɗum ɓuri laɓede ayyuhal muslim ko ayo julde on ɗo jentade tafsir abdoullahi kala deftere mulakhasul fiqh ihris lerɗu bi mana faale an takuna nde wonata fi safil awal ka safel aranal yo taw hino jeeya e nder susi on ka hoorema yo taw haraka ka saffawol yeesowol darotoɗa فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم دين لا دماكي لو يعلم الناس هرأي بأنه عندنا ما في النداء براجي كون يكون إندينغول والصف الأول يجول قول صف يسو ثم لا يجدون ربتي هرب هبالي إلا أن يستهيموا عليه سيونان دي بي ودتا أوربا يمودو لاستهموا بيادين أوربا بمعنى ستايم بأنه براجي كون يكون إسالي ياغل ندينغول يجول قول صف يسو ɓe etotono hay si tawi ɓe alano ɓe etora fi heɓugol ɗiɗo ɗi sona waɗugol urɓa e muɗum ɓe wakkilotono ɓe waɗa urɓan fi dargol si ɓe gañotono e muɗum jon noon ɗiɗo ɗiɗi a yiyatano piire fi mum few ko goɗɗum goni ko piirete fi mum muttafaqun alayhi wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo makki khayru sufufu rijal ko ɓuri moƴƴude saffeji worɓen awwalu ha ko aranol ngol kono noon wona argol ta julirde nden heewi ma hakki feera yimɓe ɓen ɗon ha hewte ka saffewol arano aray ɗon baraji koni kon e maggol a heɓay bakkatu ɗo ya hewtoy toon no gasa ara bakkatuji ɗin peesoyay baraji ko heɓoyta kon no gasa mi wi wa harsu lirɗi ala garbin e dow ɓattagol kadi minal imam o lerɗu kadi wongol ka fewde mi hirab ɓattagol imam o so tawi ni noon hiɗa mari gandal ɓattorngal ɗon faqad qala sallallahu alaihi wasallam gomnina laaɗo maaki liyalini minkum yo ɓattola e moɗon ulul ahlami wan nuha jomiraɓe haqqille ɓen e jomiraɓe gandal ɓen hada bin nasaba li rijal ko ɗum ɗo noon ɓuuri handude gorko no hani wonde jogiiɗo hakkil jogiiɗo gandal wa amma bin nasabi lil mara amma ko ɓuuri hawrondirde e ko woni munasaba ko woni wondilego e sawaba fi debbon kañum fa safful akhir ko saffo sakkitorongol min sufufi nisai immorde saffeji sonnaɓe afdalu laha ko ngol ɗum ɓuuri mo moƴƴande kanko sonnajo on li gawli sallallahu alaihi wasallam wa khairu sufufi nisai ko ɓuuri moƴƴude saffeji reɓɓen akhiraha ko sakkitorongol ɗum kadi noon wona debbo sakkitiɗo arde on jooɗi ka saffawol ɓawol na on kadi ɓe mana ko sonnajo adiɗo arde on suuɓi pilasi ɓaawo ko ɗum woni ko fanda li anna dalika sabu ɗum ɗon abu adala ha ɓuuray mo woɗɗintinne kanko suddi ɗon aru yiyati rijali e yigol worɓe ɓen wa yata'akkadu ino tentina fi haqqil imam e haqqe imam on wal musallina e juuloɓen al ihtimam
e fewnugol moƴƴa bi taswiyati sufuf himmirgol al ihtimamu himmirgol bi taswiyati sufuf fewnugol saffaji ɗin hino tentinana imamu on e dendanagal juuloɓen okippagol himmira ha saffeji ɗin feewa sabu ko Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo ma kayno sawwu sufufakum fondidire saffeji mon ɗin ɓe mana ɓe fondidira saffewol hikkingol ɓe ngol ɓe yamira ɓe kadi ɓe feppiniri saffeji maɓɓe ɗin ɓe maka fayna taswiyata sufuf min tamami sola selli fewnugol saffeji ɗin ko jaaɗo ko moƴƴinta julde nden muttafaqun alayh wa fil hadith al akhar no ari hadise goo nelaɗo ma kayno ɓe maka heɓlaka sawwunna sufufakum wallahi ko ɓe dow feppino saffeji mon ɗi ma son waɗali ɗum ɗo aw la yukhalifanna allaha bayna wujuhikum ma ɗum Allah lutidiray hakkunde ɓerɗe moɗon geece mon ɗen ɓe mana son ɓoyli saffeji ɗin on lutidiri saffeji ɗin ko noon Allah lutidirta ɓerɗe mon ɗen yo Allah danɗo wa taswiyatu sufuf fewnugol saffeji ɗin hiya ta'dilu ha ɗum ko feppidirgolli bi muhadati lmanakibi wal aqabi saabu feppindirgol balaje ɗen e kolɓule ɗen wa yata'akkadu no tentinana fi haqqil musallina e haqqe juuloɓeɓen fof saddul farji uddugol kadi yolde wonde yeeso mum hara noon wona dogugol udda yolde nde ala fewndu mum doga ya hakkude saffeji ɗin uddoya yolde na ɗum fanda lasugugu sufuf wona noon sekugol saffeji ɗin hatta la yakunu baynakum ha hara ala hakkude moɗon bi mana wa ma'anahu koni ma'ana feppindirgol saffeji ɗin laasigu sufuf ko ɓannidirgol saffeji ɗin hatta la yakuna hara latata ko baynakum hakkude on farjun yolde bi mana ɗum ko no woni ɗiɗi façon ji ɗiɗi bi mana yimɓe dariɓe ɓen e saffewolngol ɓe hiɓɓodira ara ɓe accali jolɗe hakkude koyɗe maɓɓe ɗe hakkude saffeji ɗin ɗiɗi kadi yeesowolngol e ɓawolngol ɗin kadi ɓannidire embere hara ko accete hakkude mum ko embere tun ka yimɓe sujjata harana yaylingol saffeji ɗin arata saffowolngol kadi no wawe créede hakkude ɗo attasaqu falmurasatu bimana singindirgol saffeji ɗin ayat tasaqu ko kolindirgol badal ma'mumin bi badin yoga e ɓawo ɓen ɓe kolodira e yoga liyattasilu fiyo jogodirma baynam kon hakkude maɓɓe o yansudu udda alhalala jolɗe ɗen fala tabga hara heddotako farjatun e yolde li cheytan wonande iblisa wagad kana gomɗi laatike annabi annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam yahtammu hiɓe himmira no moƴƴa bi taswiyati sufuf e fewnugol saffeji ɗin wa tarasul mu'minina e singodirgol gomɗiɓe ɓen fiha e nder saffeji ɗin hitimaman ka himmirgol ka himmirande balihan yettinde timmude mimma yadullu konko tindini ala ahammiyati dhalika e ɗo wonugol himmi ɗum wa fa'ida to e nafoore mum walaysa ma'ana rasu sufuf wonali ma'ana hiɓɓindirgol saffeji ɗin ma yafalu ko huwata ɗum ba'dul juhali yoga e majjuɓe alyawma hande min fahajin rijlayhi immorde hiɓɓindirgol kuyɗe muɗum ɗen kañum hatta yudayiga e manbinaji man ko ɗum woni min fahaji rijlay immorde pasidirgol koyɗe mum ɗen ha feƴƴita hatta yudayiga ha o lorra o ɓittina e manbi janibihi on wonɗo e becce makko ɗen ɗiɗi paso ha ɓittina ɓiƴa oya ha ɓittinamo ɓiƴa oya ha ɓittinamo no woɓɓe goo famiri wona noon kadi koya daro koyɗe ma ɗen darde hawrude tawa koyngal ñamal ngal no feppodiri e balawal ma ñamal ngal koyngal ma nanal ngal kadi no feppodiri e balawal ma nanal ngal bimanara ko embere darde ma nden dariɗa a pasaki koyɗe ɗen sorti a muɓali koyɗe ɗen kadi ɗe natiti ko embere darde ma nden wona pasagol ɗon ɓiƴa ɓiƴa oto na ɗum woni ko fanda li anna hada al amala saabu no ɗen ɗon golle ɓiƴugol ɓen wonɓe ka bangeji mum ɗiɗi ka becce mum ɗiɗi e yujadu hino heɓoɗon farajan yolde molanade fi sufufi hakkude saffeji ɗin wa yuaddi l muslimina hino lorra kadi julɓe ɓen wala asla lahu fi shari awa kadi ɗum mara dalil e nder sharia o mara lasili wo fa yanbaghi no hanani noon lil muslimina julɓe ɓen al ihtimam himmirgol be dalika ɗum wal hirsi alayhi e lerɗalngol ɗum e getida an ka ñentingol bi nabim annabaje maɓɓe on waytimaman e ka timmingol li solati mi julde maɓɓe nden waffaqa llahu ljami
yo Allah on hawrindi en enen dendanangal julɓe ɓen jokkugol lima yuhibbuhu wa yardahu konko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o yarli wallahu ala wa alam. kala ko famine dambugal ngal alhamdu wa shukru lillahi, kala ko faminake maggal ko kurasi woni ko on tigi waɗiri golle ɗen haray on tigi nodday e o numéro téléphone ji 60 60 53 09 même numéro Intercell Sotelgui Orange on tigi nodday ɗon. kala ko faminake sihi miɗo wawi faminde mi faminaymo, si mi wawata mi etoto ha humpodiren